Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Anya ka di tinagkurangakan ka, Raul. Kalaat na ito'y desisyon mo. Agtrabaho ak iti adayo a lugar, Tina. Saan na kaya't asawan ti ipapanaw ko? Kat mapunasan amaming pinsan ti ayan ayat ta. Raul. Ay ayatan ka, Tina. Amom day ta. Di mo panunutan nga isinakan. Gapula ang tiya adayok. Naskan ka di pa'y nga umadayo ka nga trabaho. Ado mo ti mabali na pagtrabaho am dito'y lugar tayo. Sapel ako matamawat, anak. Di ka madanagan. Kanayon nga awagan ka. Saan asinong bata ni Raul ti sa ludsod ko kankuana? No apay anaskan pa'y laang nga umadayo nga trabaho. Tina, sapay la kumata saan ang mapasamak ti kas itinapasamak kan ka idi. Kasmatlaan ka ni Denver. Pimanaw. Kat saanan ang nagsubli kanyak. Tina. Nangasawan iti sabali ni Denver adi pa'y naurnos ti amin kada kami. Adaan daitan iti may isa nga anak. Panagunak, nasingpat niya raon. Sapay la kumata na pudnukan ka day di a lalaki. Agyaman nakiti panangisakit mo kanyak, maan. Si kalaang tigayam ko anang ibagaak iti marikriknak. Di mo panunutan day ta, Tina. No anyaman ti parikot mo. Umasidag ka la ang kanya. Day talatan cellphone mo ti ig-ig amam, Tina. Adda ka di ururayam nga awag. Ururayak ti awag ni Raul, nanang. Ngajak mariro. May san abulan ti kaawan ni Raul dito'y lugar tayo. Saan ka di pa'y nga imawag? Wano nag-text kan ka? Pulos nga awan pa'y ti text na kanyak. Kumusta nga tamot na ni Raul? Ang mga numakumiikum laeng iti trabaho na. Si kalaengan ti umawag kan kwa na. Saan nasungsungbatan ti awag ko kan kwa na? Uray dagiti text ko. Awan ti mauray ko asungbat na. Sabalin ti marikriknak, nanang. Amang ano nagpambarlaang ni Raul nga trabaho iti adayo. Gaputa saan akong anapatagkan ko na. Tina, anak ko. Tingitingam ana imbag ti marikriknam. Saan arumbang nga urayom na tanti awag na. Tasi ka ti kakaasi nga agpampanunot. Noan yan ti kasasaad na ita. Kaasi mo ti anak ta bakay? Kanayon latan a panawan ti agbalin a kaayan-ayat na. Wen nga rod lakay. Nakaululima ti anak ta. Nasingpait ken napintas ti anak ta. Ngumno apay apan panawan dagiti lalaki nga agbalin a kaayan-ayat na. Lakay. Tirigat na. Basta latan pumanaw dagiti lalaki adipay na ornos ti amin kadakwada. Isu amang namnamalatan ni Tina asublyan ti lalaki. Jak mabalin a pakibiyangan ti anak ta. May panggap kan ayat. Biyang kulaeng ti mangbagbagaken kwa na. Noan niya ti rumbeng nga aramiden na. Sabong parakan ka, Tina. Agyaman na, Mike. Malmalday dagiti matam, Tina. Namuak mo ti kinawanan ni Raul dito lugar tayo. Mike. Ay ayatan ka, Tina. Napudnuakan ka. Idi pa lang agad-adal tayo iti high school. Nakarik na akong iti ayat kan ka. Mike, pasensya ka na. Kaya't kunti maturog. Ha? Sapay la ko matamaawatan, nak. Kaya't kunti maturog. Pinapanaw mo mo't adagos ni Mike idirabi Tina. Nakadumog apimanaw akas lama ditirik na. Tatang. Anak kaw, ni kadilat taraol ti panpanunutam. Wan, tatang. Aklunak. Iso lang ti ay ayatek.
Di ka kumapaidagal iti marikriknam, Tina. Nabayagan asaan ang nagparparang ni Raul. Kat saan mutin nga umawawag ka. Sa anak ama pukawan itinamnama, tatang. Patsyak, umawag tumatlaang ni Raul kanyak. Napingat nga agdaton ka ni Mike. Nasingpet ken nagagat. Kat patsyak anapodno ni Mike ka. Diyak maisuro ti pusok nga agayat ka ni Mike, tatang. Oray anya ti aramidak. Maawatan dak ko ma. Kanayon nga umay sumarongkar kan ka ni Mike, Tina. Uwan maan. Oray no kanayon nga upayak. Napingat latang daton kanyak. Nasingpat ni Mike. Naidumduma ka dagiti nagbali na kaayan-ayat mo. Maan. Apay anak sinaay ka. Pudno dananang kan tatang. Sa anak apa idagal iti marikriknak nga ayat ka ni Raul. Anya ti kayat mo asawan. Pulos na saanan ang nagparparang kanyak ni Raul. Damag ko kat simangpot pa yan dito'y lugar tayo. Anya? Nasakit tinaramid na kanyak maan. Nabayag ang nagururayak kan kwa na. Ngam di man lang nagparang kanyak. Tina. Kaya tasawan day ta. Saan akon anapatagkan kwa na. Nagawid ni Raul dito'y lugar tayo. Ngampulos asaan ang nagparangkin ni Tina. Lakay. Wan, nakitak. Kung nagsabat kami pa'y iti paraangan da. Kas lalimiklik pa'y kanyak. Anya. Ti awanan ba in alalakay? Luklukon na laang ni Tina nga anak ta. Nabayag ang nagururay ti anak ta kinkwana. Ngampulos asaan ang nagpakita. Lakay. Kasaritak to ni Tina. Saan arumbang apanunutin na dayjay a klase ti lalakay. Maasyanak iti anak ta. Isu ajak mo't kayat ang masaksakitan latan. Bakay, anya ter aramidin ni Raul dito'y balay. Kun apay nga agsangsangit ti anak ta ang makisarsarita kinkwana. Bay ampay laeng nga agsarita dagiti dua, lakay. Saan laeng nga agaramid iti jak magustuhan day ta alalakay. Tadakas ti pagbanagan na dito'y balay. Lakay, agkalma ka laeng. Ti makderen ti lalakay. Kat pumanaway. Nagdumog ni Tina. Kat saan mo tin at tinalyaw ti lalakay? Kasta ka di tinapasamak, maan? Wan Mike. Pinangnamnaman na lang tigayom ko. Nakakaasim at ni Tina. Ti awanan ba in araon? Diyak kaya ta makita masaksakitan ni Tina. Nagkari ni Raul asoblian na ni Tina. Kan pinangnamnaman na iti husto. Iso akas taon na iti sakit tinakam na ita ta nagwin naswasdan. Anya? Masaya ta nagsabat ta, Raul. Ha? Mike? Linukom lang ni Tina. Pinangnamnamam iti husto. Mike, imbagkit di, ta nagparangak pa'y kankwana. Anya? Kinapudno na. Addan kayan ayat ko iti napanak a lugar. Kat agkalay sa kamin iti mabit. Sakbay ko mapimanaw ka. Imbagamon ti pudno ko ni Tina. Tapno saanan amang namnama pa'y jay tao. Di ka man kundi saudita, Mike. Amok matkat akursonadam ni Tina. Anya nga ruti kaya't mamapasama kita, ha? Kaya't ko lang nga ibalas ti inaramid mo apan ang loko ko ni Tina. Apa nga inaramid mo ti kasday ka ni Raul, Mike? Pakawanin nak Tina. Diyak magustuhan ti panang loko na kan ka. Agkalay sa dagaya man iti mabihit. Iti nagbalin na nobya na. Ang pinangnamnaman na kapailaan. Mike, saan arumbang ti kasday nga inaramid mo? Amang ano balsan na ka? Di ka madanagan Tina. Agan ang nadak akanayon para kan ka.
Anya? Adak lang dito yung mga isaksakit kan ka. Gabutay ayatan ka unay-unay. At to'y tinagduduma nateng, nana, tata. Imbag lang ay luto yo. Agyaman kami, Mike Barok. Nagadon ti inyag mo dito'y balay, baraw. Kapabain pa'y din kin ka. Mulak da kita, tata. Nagbura sa kitay laang. Mapan ko ila ko ijitsindahan ti daduma. Nagsingpet kan, Barok. Saan ka naimot? Nana, Urayang biitan ni Tina. Adda na panandakan ni Maan. tata, saan ako ngagbayag? Indagas ko lang dagiti natang abinuras ko. Mala, agyaman kami nga rood, Barok. Tina, nadlaw ko kat likliklikam ni Mike. Nanang, amo yung matadyak magustuhan ni Mike. Saan akas ka rin at imang lipat? Anya, Minamaag day taarik nam iti dayjay araol, Tina. Tatang, Saan anapod no dayjay araol? Ngam isopay laang ti pampanunutam. pudno ti imbaga ti amam, anak ko. Saan arumbeng apanunutan ti kasken kwa na alalaki? Nanang, Umadanin ti kalaysada iti nobya na. Iso anas ken laeng alipate mo ni Raul. Mabit lang, Tina. ni Raul, anya ti aramidam dito sa Nakita ka, iso asinurot ka adagos. apay, anya ti ibagam, Sana natuloy ti kalay sa amin iti nobyak. anya? Saan gaya maiso ti ayatak? Italangan na amiris ko dayta. Anya ti kayat mo asawan? Sana dito ti pagsaritaan ta. Sumurot ka kanya iti restaurant. Taijay ti pagsaritaan ta. Rabiain, ngam saan pa'y laang asimmangpot ni Tina dito'y balay, bakay? Itaman pa'y anarabyan ni Tina. Wah, madanaganak pa yun, lakay. Mapanak ijay igid ti kalsada apagururayan ti tricycle. Tapadaanak ijay ti anak ta. Wan lakay, alaam tay flashlight, tanay, nasipngutan. Ala, urayin na kamilatan dito'y balay. Bareng agawid mo ni Tina. Nagkita kami kan ni Raul ijay ili, nanang. Anya pa'y laeng aga po ang nagkita kayo kin ni Raul, Tina. Nanang, nagsinadan iti nobya na. Kat saan mo tan amatuloy ti kalaysada? Kat, Aapay kasto iti marikriknak para kan ni Raul. Diyak amo no kagurak, wano saan? Tina, Pakawanan dak. Ngam ay ayatag pailaan ni Raul. anya, Maag ko na siguro kanyak. Ngam talaga nga ay ayatag pailaan ni Raul. Jak amo no anya ti rumbeng nga ibagakin ka, Tina. Tatang, Agdadata alinuko na ka ni Raul. Ngam isopay laang ti adda di tapanunot mo. tatang. Jak ko makayat ti makibiyangkin ka. Ngam amangan nulukun na kantumanen ni Raul. Liklikam kit din ni Raul. Kinabailan na kantupay alukun iday. Kasanun tulangan no agasawa kayon taon. Anya ti aramida, Raul. Kagura da kadagiti dadakkel ko. Kaya't ko akasarita dagiti dadakkel mo, Tina. Raul, Apa nagsinay ka? At da ka di parikot. Raul. Ay ayatan ka. Kadyak kahit alukunak manan. Nasakit tinakam ko idikan ka, kapo iti panagulbud mo. Tina, Amok. No saan kayo ang nagsina itinobyan? Nalipatan akmatan. Nagtalakakan ka. Kan nabayag na ururayan ka. Tina, Iso, bakawanan na, Raul.
Diyak kaya't aguraan dak dagiti dadakkel ko. Anya ti kayat mo asawan? Panunutak pa yan na imbag ti amin. Mariribukan ako unay. Kunak man no nagkinaawatan tan. Nagsarita kami kan ni tatang. Kat kinaguranak gapukan ka. Anya? Husto ni tatang. Ang mga nulukon nak tumanan no makakita ka manan iti sa bali a babae. Tina. Ay ayatan ka. Ngamnaskan at tingitingag ti amin. Pakawanan na, Raul.